Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala ayat mana kebukan sa bendingan nagyang ko to bab fadlit tauhid wa ma yukaffir min adh-dhunub. Maana bendingan o kapaka tatara lebih tauhid maana kaparatia o kapaka isa-isa asik wallah maana kay isa-isa wallah subhanahu wa ta'ala sa diskanya ipinakoto wa ma yukaffiru min adh-dhunub naguso kapagpakadaan yan ko mga dosa mangurip Allah ta'ala maana so kapagpakadaan tauhid ko mga dosa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pagana mialo siya hagyan kaya kita mangurip Allah hagyan ko to katir wallah subhanahu wa ta'ala atigana alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ay mana niyan ati wallahu ta'ala so sirano to amiyamaratea walam yalbisu imanahum bidhulm nagudairan semburi so parateran sa kaplalalim ay pitirusan na kaplalalim anasan na kaplalalim nasukipin ako to sa wallah mana dairan semburi so parateran sa kapan ako to sa wallah na ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun na bagian nira nati wallahu ta'ala so kalilintad atarutok maurip Allah kalilintad mo karna kalilintad puso iran maurip Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia anta kasalungan na maurip Allah wa hum muhtadun nagusiran ati wallahu ta'ala ihi katuturo maurip Allah ay sebuntan maurip Allah na so mga tawa mga mukmin adairan na semburi sa kapan ako to so parateran maurip Allah na mapambigyan nila nagyang ko to taro to pa kalilintad mukar na maurip Allah kalilintad pusuiran sa dunia nagusalungan na maurip Allah subhanahu wa ta'ala wa hum muhtadun nagusiran panititu akika to turo kulalan matitu maurip Allah subhanahu wa ta'ala maana bagian niram nagyang ko to turuan na matitu pagi itu turuan nagyang ko to kaparatia o kay isa-isa wallahu ta'ala adi kesemburan sa kapan ako to maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ni alipan amya katitayang kay Ubadah bin Samit Peter yan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Mana niyan? Nakatitiyan ko Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa bitiruyan bitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satau saksian yan ada Tuhan na patut tasimba na inun taswallah sakanian bu. La syarika lah ada sakutu iyan. Nagusaksian yan pan na Muhammad na orip ng Allah nagusugu iyan. Nagusaksian yan pa na so Isa na orip ng Allah nagusugu iyan. So Nabiullah Isa. Nabiullah Isa nakaterua ini pansurian sa iku Maryam maurip ng Allah. Waruhum min nagusu Isa na ruh mananya wa amaka po si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusaksian yan pan aso surga na benar naguso neraka na benar na adkhalahu Allahul jannah napaka suludin wallahu ta'ala ko surga ala ma kana min al-amal apia anto na pani miya pagamalian uli na apia anto na pani kay to amalian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana so tawa seksian yan so kay isa-isa wallahu ta'ala sada asa ko to ayan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yung gulalan yan nagu
Paratian yan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na urip no Allah, nagusuguyan, nagusu Isa, na urip no Allah, nagusuguyan, sugu Allah Ta'ala. Nagukatiru, mana agyan ko to akiad na ko Isa, na minggulir na to ko katiru Allah Ta'ala, akun fayakun. Ha? Mahurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusu Isa, na niyawa, lagid no manusia, na niyawa niyan. Ama kapupun si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Seksiyan niya na so surga na titu benar. Nagusunara na titu benar. Na pagkasud no Allah subhanahu wa ta'ala kung surga mahurip na Allah. Ha? Api apa na may ito ay miya pagamal mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Api apa ni kay ito miya pagamal yan. Api apa na adna mga kalustan yan mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Diyan mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda hadith na yakalin yan mahurip na Allah. فإن الله حرم على النار من قال سبنا لتجيان رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نسوا الله نبيك حرم ينسي كنارك سلطاو أترونيان لا إله إلا الله لا إله إلا الله apa perhatian yang tuan apa tu tasimban yang ndas wallah yabtaghi bidzalika wajh Allah ayat ya teruan yaru na ugia perhatian yanun na singan ini si ko Allah Ta'ala balas Allah subhanahu wa ta'ala maurip Allah saja teruni yang nagyang kuto la ilaha illallah aparati ani nagyang kuto kay isa-isa Allah subhanahu wa ta'ala sadinya ni pena kuto Allah napaka haram sekanian wallahu ta'ala kunaraka makna mabaloy sunaraka haramun ubanian masiksa urina matutong nagyang kuto manusia ini yang diteru nagi ngutu la ilaha illallah salti dua perhatian yan papadalom niyan ko pusuyan agyang kutu ka perhatian yan ko kay isa-isa wallahu ta'ala sa din yan ni pena ko to mahurip na Allah ha niya katitiyapan kay Abi Sa'id Al-Khudri diteru yan ha radiyallahu anhu yasatu Allah subhanahu wa ta'ala asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diteru yan qala Musa diteru atiyen Musa ha ya Rabbi ha hay kandang watigyan ay so Musa Nabiullah Musa na diyan imbiti alayhi wallah na pitarian si Allah hay kandang watigyan allimni shay'an pangdawa ko watigyan sa shay adhkuruka adia karka tigyan di iti tadentanum wa ad'uka bihi nagu dia karka di ipamangni mahurip Allah natigo Allah subhanahu wa ta'ala qal qul ya Musa terwang kahi Musa terwang kahi Musa la ilaha illallah terwang atigan so la ilaha illallah so kan garo Musa alaihi salam namya teruyan ya Rabbi hikad nang watigyan kullu ibadika yaquluna hada hay tigyan kad nang ko lakwa natigyan urip kan dira na diterun ha aya singanin Musa nagyang ko to pagangin si ko Allah na ilmu da mata urun ha mga tao ka berato kan nasir kan yamu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sekaya ni pagan ya pagkato orun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala udina para kan yamu mangurip Allah ha ugid nasuga teru Musa atigen na hikadnang ko langon atigen no urip na kanadira ni teru nagyang ko la ilaha illallah nanto ni pitero Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa ay Musa atigen لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كافة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله هاتيين موسى upama tigyan ka so pito lapis sa langit nagwak sa mga padalamon na sala ko sirak na tigwallah nagusupit ito lapis sa lupa ha na matagusag yung kutuwa timbangan gitu sabala timbangan maurip Allah ha wala ilaha illallah nagso sabala umman na rumman tagun so la ilaha illallah na malat bihin na la ilaha illallah ha na daagin sira na la ilaha illallah maurip Allah subhanahu wa ta'ala maana agyan kutuwa la ilaha illallah na di ketimbang mahurip Allah asyik mahurip Allah da apa katimbang di pagkatimbang so pito lapis sa lupa naguso pito lapis sa langit
nagura ko sa sumapadal mo, nasala ko sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Sebuntan, nati wallahu ta'ala si ko Musa, at na hey Musa, dead na lawan at talalbi agulawan at pagalawan na mapia si iku katirwa ko la ilaha illallah. Maurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Sebuntan nagyang ko to akala biyan la ilaha illallah. Kaparati ako kay isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Na dead na pagkarimbang nagupakalawan asay. Maurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Miyakatitiyam sa pada hadith, miyakatitiyam ko Anas radiyallahu anhu habiteru yan na miyan gakanatiyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adin yan diteru. Habiteru kun wallahu ta'ala sa hadith al-Qudsi. Ya ibna Adam. Itiyan ang bawatan ng Adam. Law ataitani bi qurabil ardi khataya. Itiyan bawatan ng Adam. Upamakatigyan ka makataling umakarakang. Sa ayamin italing umakarakang na miya panukalo pa kadustaan. Summa laqitani na miya kataling umakarak na tigyan sa la tusyriku bi syai'a. Sa dia kung tigyan ni pun ako to, tigwallah sa hadith al-Qudsi, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Nasa benar tigyan, napakataling umakurang watiyan, sa papanunak ng watiyan sa dunia, o di namip lagi do dunia, akalayan, akitaling umakur ka, arila, mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya sibutro, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, na so tawa paparatian naging kutuwa kay isa wallahu ta'ala. Paparatian niya naging kutuwa kay isa wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa linya ni po na kutuwa wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana pwede lumiyang kupuso yan naging kutuwa la ilaha illallah na apyad ni kala akadustan yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Asara adi kasemburan sa kapan ako tis ikwallahu subhanahu wa ta'ala na sa benara perilaan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala. Apyad ni kala akadustan yan asara di kasemburan nagyang kutua puso yan kadustan yan mahurip Allah da mapadadam ko mga kadustan yan kapan ako to sa ikwallahu subhanahu wa ta'ala kaya titu mapapadadam ko puso yan nagyang kutua kapaparati ako kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala nasa benar aparilaan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala apya benikala kadustan yan uway mahurip Allah apya panamiyaka pamuno miyaka pamanko miyaka sina ulinanisan na asara asupuso yan na da matatagu na kipupen ako ton sa ikwallah sa mga kadustaan yan na da amin isemburu na kipupen ako ton sa ikwallah subhanahu wa ta'ala kaya titu mapadalong ko paratian yan nagyang ko to kay isa-isa wallahu subhanahu wa ta'ala niya pamula ko puso yan nagyang ko to la ilaha illallah mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala kita mulu pemantau bisa dia enggak kapten dengan suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.